We visited twasuye. We visited our uncle twasuye marume wacu last week mu cyumweru gishize. Hello wonderful people, this is again Learn English with Bonaj. Nanone turi kuri iga icyongereza na Bonaj. Today we are going to learn different sentences that you can use in your everyday life. Uyu munsi tugiye kwiga interuro zitandukanye wakoresha mu buzima busanzwe, interuro z'icyongereza ndetse zisobanuye mu kinyarwanda. Icyo nakubwira nuko kwiga icyongereza birashoboka cyane niyo waba ugiye guhera kuri zero. Icyo ukeneye ni ukugirira icyizere ugakurikirana aya masomo ku murongo ntucike intege. Ndabizi ko kwiga icyongereza ugera igihe ukumva wacika intege kubera yuko uba utari kubona ibyo wumva wowe ushaka. Batireka nkubwire yuko ubu bibona nuko biba bitangana n'ikigero wowe ubitekerezaho. So ihangane, icyo nakubwira nuko wakihangana ugakomeza ugashyiramo agatege, you will get there. Kandi nuhagera uzatugurire. Okay, now we are going to learn these sentences. Tugiye kuba twakigana izi nteruro. Okay, tugiye kwiga interuro zitandukanye zigufasha kuba wavuga icyongereza mu buzima busanzwe. Uko ugenda uteranya interuro zigiye zitandukanye, ibyo nibyo biba byagufasha kuba wavuga icyongereza. Nta somo ribaho ryagufasha guhita uvuga icyongereza, ahubwo kwiga inyunguramagambo, kwiga ikibonezamvugo aribyo twita grammar, kwiga izi nteruro, ibyo nibyo bigera ku rwego rwaho ushobora kuba wavuga icyongereza. Reka dutangire n'interuro ya mbere. Iravuga ngo Mom opened the door for us. Mom opened the door for us. Biravuga ngo mama yafunguye urugi arudufungurira. Mom opened the door for us. Tuvuga opened, ntabwo ari opened, ni opened. Inshingiranizwa na NED, tuvuga nda, opened. Noneho tuvuga door, wundi iyo dufite o ebyiri mu cyongereza tuvuga u. O ebyiri mu cyongereza tuvuga u, ariko muri iri jambo ho tuvuga door. Next one is Sally petted the dog. Sally petted the dog. Sally yari afite imbwa. Sally petted the dog. Ubundi verb to pet bisobanura nko gutunga injangwe, imbwa, inuma, tunyamaswa tworora mu rugo twita pet, utwo tunyamaswa. Noneho iyo ugafite ukoroye tukita to pet, ni inshinga to pet. Next one is that event happened long ago. That event happened long ago. Icyo gikorwa cyabaye kera. That event happened long ago. Cyangwa tukavuga ngo icyo gikorwa cyangwa ibyo birori byabaye kera. Event byaba ibirori, byaba igikorwa runaka. That is what we call event. Next one is we visited our uncle last week. Tuvuga last week kubera ko dufite t ikurikiranye na wa, turavuga last week, cyangwa se ikurikiranye n'ingombajwi tuvuga last week. We visited, tuvuga visited, inshingiranizwa na t na ed tuvuga ed. We visited, twasuye. We visited our uncle, twasuye marume wacu last week mu cyumweru gishize. They walked to school together yesterday. They walked to school together yesterday. Bajyanye ku ishuri bombi ejo hashize. They walked, tuvuga walked, ntabwo ari walked, ni walked. Iyi ed ikurikiranye na ka tuvuga walked. They walked to school together yesterday.
bajyanye ku ishuri bombi ejo hashize. Next one is they worked. Hano ni work handi ni work. We. They worked until 12 last night. They worked until 12 last night. Bakoze bageza saa sita mu ijoro ryashize. They worked until 12 last night. Daddy tried to fix the light. Daddy tried to fix the light. Papa yagerageje gutunganya itara. Daddy tried to fix the light. Next one is Dylan aimed at the apple on his son's head. Dylan aimed at the apple on his son's head. Dylan yahamije pome yari iri ku mutwe w'umuhungu we. Dylan aimed at the apple on his son's head. Ikurikiyeho, he hit the ball over the net. He hit the ball over the net. Yatereye umupira n'inshundura. He hit the ball over the net. Daddy read to us last night. Daddy read to us last night. Papa yadusomeye mu ijoro ryashize, cyangwa se papa yadusomeye mu ijoro ryashize. Aha ni verb to read, bivuga gusoma, ariko iyo ari mu gihe cyatambutse tuvuga read. Daddy read to us last night. Next one is he shut the door. Nakuye ko tuvuga door. He shut the door. Yafunze urugi. He shut the door. Ikurikiyeho ni I put some sugar in my coffee. I put some sugar in my coffee. Nshyira isukari mu kawa yanjye. I put some sugar in my coffee. I lost my pen on the bus. I lost my pen on the bus. Hano ni lost, ariko kuva iyi t ikurikiranye n'ingombajwi nshatse navuga lost. I lost my pen on the bus. Nataye ikaramu yanjye muri bisi. We sold our car last week. We sold our car last week. Twagurishije imodoka yacu mu cyumweru cyashize. We sold our car last week. The baby slept right throughout the night. The baby slept right throughout the night. Umwana yasinziye neza mu gicuku nijoro. The baby slept right throughout the night. Peter got a watch for his birthday. Peter got a watch for his birthday. Peter yahawe isaha ku munsi w'amavuko we. Peter got a watch for his birthday. I heard a noise in the night. I heard a noise in the night. Numvise urusaku nijoro, cyangwa se nijoro. I heard a noise in the night. Beethoven was a German composer. Beethoven was a German composer. Beethoven yari umwanditsi w'indirimbo w'umudage. Beethoven was a German composer. Next one is Aletier was at the library this morning. Aletier was at the library this morning. Aletier yari ari mu isomero mw'iki gitondo cyangwa se mu gitondo. Aletier was at the library this morning. It was very wet on Monday. It was very wet on Monday. Kuwa mbere hari hakonje cyane. It was very wet on Monday. He brought his pet mouse to school. He brought his pet mouse to school. Yazanye imbeba ye ku ishuri.
he brought his pet mouse to school. My book fell off the desk. My book fell off the desk. Igitabo cyanjye cyaguye kivuye ku meza. My book fell off the desk. 10 years ago, she was only a baby. 10 years ago, she was only a baby. Mu myaka 10 ishize yari umwana muto. 10 years ago, she was only a baby. He was not well yesterday. He was not well yesterday. Ejo hashize ntabwo yari ameze neza. He was not well yesterday. Last year, she wasn't tall enough to reach the high shelf. Cyangwa last year, navuga last year cyangwa last year. Last year, she wasn't tall. Umwaka washize ntabwo yari muremure. Last year, she wasn't tall to reach the high shelf. Ku buryo yakora ku itajeri yo hejuru. Last year, she wasn't tall enough to reach the high shelf. Kimwe mu bintu byagufasha kuvuga icyongereza ndetse bitakugoye ni ukumenya interuro zitandukanye zikoreshwa mu buzima busanzwe. Iki gitabo kirimo interuro 5,000 zisobanuye mu Kinyarwanda, hakabamo n'ibibazo ndetse n'ibisubizo by'ibyo bibazo, ku buryo mu gihe umuntu akubajije ikibazo ushobora kuba wasubiza nta kibazo, cyangwa se mu gihe ukeneye ko wabaza ushobora kuba wabaza icyo ushaka kubaza. Ikindi harimo interuro ku ngingo zigiye zitandukanye, ku buryo kugira iki gitabo byagufasha mu cyongereza cyawe cyo kuvuga. Niba mu gihe uri kuvuga amagambo akubana makeya, this is a book for you. Iki ni igitabo cyagufasha. Iki gitabo kigambiriye kuzamura inyunguramagambo zawe z'icyongereza. Harimo amagambo asobanuye English and Kinyarwanda Dictionary, inkoranyamagambo y'icyongereza ndetse n'ikinyarwanda. Rero niba ushaka kuzamura urwego rwawe rw'inyunguramagambo, this is a book that you need. More than 200 pages. Pages zirenga 200 z'amagambo y'icyongereza asobanuye mu Kinyarwanda. This book can help you to improve your vocabulary. Iki gitabo cyagufasha kongera inyunguramagambo zawe. Igihe cyose cyo gusobanura ibikorwa dukenera gukoresha inshinga. Okay? Iki gitabo kirimo regular verbs, inshinga zikurikiza amategeko, irregular verbs, inshinga zidakurikiza amategeko. Kuri buri nshinga tukaguha urugero, okay, ku buryo uramenya inshinga ukaba ushobora no kuba wayikoresha. Ikindi nanone harimo ibihe 12. Ibihe 12 by'icyongereza bisobanuye ku buryo mu gihe umaze gusoma iki gitabo uba ushobora kuba wakoresha inshinga nta kibazo. Inshinga nicyo gice cy'ingenzi mu nteruro kuko aba ari nk'umutima w'interuro. Rero mu gihe ugiye gusobanura ibikorwa ukora, ibikorwa uzakora, ibikorwa uri gukora, icyo gihe uzakenera iki gitabo kugira ngo kibe cyagufasha ukemura ibyo. If you want to work on your spoken English, niba ushaka kuzamura icyongereza cyawe cyo kuvuga, this is a dialogue book. Iki ni igitabo kirimo ibiganiro by'icyongereza ndetse bisobanuye mu Kinyarwanda. Ndetse harimo na irregular verbs, harimo phrasal verbs. This is a book that you need if your purpose is only speaking. Niba kumva icyongereza ubasha ko wacyumva, ariko kuvuga wajya kuvuga interuro ugiye gukoresha kumva ntabwo ziri kuza neza, ufashe igitabo ukagisoma rimwe, inshuro 2, ukabirangiza, ukakinyuramo ukakirangiza, ukongera ukagisubiramo. Icyo gihe you can speak English with this book. Ni gufata igitabo ukagisoma, warangiza kugisoma ukihatira no kumva icyongereza cyane. Ibyo bikoze, you are good to go. Biba birangiye, icyongereza watangira kukivuga ndetse nta kibazo. And finally, this is a book, kana gatabo gatoya gahuriza hamwe ibikomoka muri bya bitabo byose nagiye nkwereka, akaba kanagura make 18,000. Rero nako ugakeneye
we can help you to get it, kuko hari abagenda batubwira yuko bakeneye ibitabo by'amafaranga makeya. We prepared this book for you. So if you need either one of our books, waduvugisha kuri 07893112 cyangwa se 0728034227. Samantha was a second in the race, wasn't she? Samantha was second in the race, wasn't she? Samantha yari uwa kabiri mu irushanwa, si yari uwa kabiri? Samantha was second in the race, wasn't she? The Romans were brave soldiers. The Romans were brave soldiers. Abaromani bari abasirikare b'intwari. The Romans were brave soldiers. They were third in the wheelbarrow race. They were third in the wheelbarrow race. Babaye aba gatatu mu mukino wo gutwara ingorofani cyangwa se mwirushanwa. Race ni irushanwa, mwirushanwa ryo gutwara ingorofani. They were third in the wheelbarrow race. Wheelbarrow ni ingorofani. There weren't any clouds in the sky. There weren't any clouds in the sky. Nta bicu byari mu kirere. There weren't any clouds in the sky. Were you still in bed when I phoned? Were you still in bed when I phoned? Wari ukiri mu buriri ubwo naguhamagaraga? Were you still in bed when I phoned? Cyangwa se wari ukiri mu buriri ubwo nahamagaraga? Were you still in bed when I phoned? We were on the same school team. We were on the same school team. Twari mu ikipe imwe y'ikigo. We were on the same school team. Those were my best jeans. Those were my best jeans. Ariya yari amajini yanjye meza cyane. Those were my best jeans. Miss May was cleaning the chalkboard. Miss May was cleaning the chalkboard. Madame May yahanaguraga ikibaho cyangwa se irari guhanagura ikibaho. Miss May was cleaning the chalkboard. Sally was packing her books into her school bag. Sally was packing her books into her school bag. Sally irari gupakira ibitabo bye mu gikapu ajyana ku ishuri. Sally was packing her books into her school bag. Jenny and I were tidying the classroom. Jenny and I were tidying the classroom. Jenny nanjye twari turi gutunganya ishuri. Jenny and I were tidying the classroom. The twins were fighting in the corner. The twins were fighting in the corner. Impanga zari ziri kurwanira mu nguni. The twins were fighting in the corner. Michael and John were washing the paint brushes. Michael and John were washing the paint brushes. Michael na John bari koza uburoso bw'irangi. We shall play a game of chess after lunch. We shall play a game of chess after lunch. Tuzakina umukino wa dame nyuma y'ibya saa sita. We shall play a game of chess after lunch. You will be sick if you eat too much. You will be sick if you eat too much. Uzarwara nurya ibiryo byinshi cyane. You will be sick if you eat too much. I hope it won't rain tomorrow. I hope
it won't rain tomorrow. Won't bivuze will not. Nizeye ko imvura itazagwa ejo. I hope it won't rain tomorrow. Sharon is ill. She will not be at the party. Sharon is ill. She will not be at the party. Sharon ararwaye ntabwo araza mu birori. Sharon is ill. She will not be at the party. You will enjoy visiting New Zealand. You will enjoy visiting New Zealand. Uzishimira gusura New Zealand. You will enjoy visiting New Zealand. Daddy will be back for dinner. Daddy will be back for dinner. Papa aragaruka kuri bya nijoro. Daddy will be back for dinner. He will make lots of friends at his new school. He will make lots of friends at his new school. Azabona inshuti nyinshi ku kigo gisagiyeho cyangwa se ku kigo gisake. He will make lots of friends at his new school. Ubwo umuntu uri kuvuga ni igitsina gabo kuko dufite he, ikintu cya he tukita his. We are going to bake a cake this afternoon. We are going to bake a cake this afternoon. Turateka keke n'iki kigoroba. We are going to bake a cake this afternoon. Cake ntabwo tuyikukinga ahubwo turayibakinga. We say to bake, ntabwo tuvuga to cook iyo turi kuvuga cake. I'm sure Mom and Dad are going to be proud of me. I'm sure Mom and Dad are going to be proud of me. Nzi neza ko cyangwa se nizeye ko mama na papa bazaterwa ishema nanjye. I'm sure Mom and Dad are going to be proud of me. When are you going to clean your room? When are you going to clean your room? Ni ryari uzasukura icyumba cyawe? When are you going to clean your room? They are going to wash the car for Daddy. They are going to wash the car for Daddy. Bagiye kogereza imodoka papa. They are going to wash the car for Daddy. It is going to get dark very soon. It is going to get dark very soon. Haraba hijimye mu kanya. It is going to get dark very soon. To get dark ni ukwira. The new supermarket opens tomorrow. The new supermarket opens tomorrow. Isoko rishya rizafungurwa ejo. We have a history test next week. We have a history test next week. Dufite isuzuma bumenyi ry'amateka mu cyumweru gitaha. Nakubwiye ko tuvuga history ntabwo ari history. We have a history test next week. He can run faster than Arthur. He can run faster than Arthur. Yakwiruka vuba gusumbya Arthur cyangwa se Arthur. He can run faster than Arthur. She cannot afford such expensive ring. She cannot afford such an expensive ring. Ntabwo yakwigondera iriya mpeta ihenze. She cannot afford such an expensive ring. I'm full, I can't eat anymore. I'm full, I can't eat anymore. Nahaze, ntabwo nakongera kurya. I'm full, I can't eat anymore. Can you help me? Can you help me? Wamfasha. Can I come with you? Can I come with you? Najyana nawe. I knew you could do it if you tried. I knew you could do it if you tried. Nari mbizi ko wabikora ubaye ugerageje. I knew you could do it
if you tried. She could not come because she was ill. She could not come because she was ill. Ntabwo yabashije kuza kuko yari arwaye. She could not come because she was ill. Miss Lee said we could go home early. Miss Lee said we could go home early. Miss Lee yavuze ko twashoboraga kujya mu rugo kare. Miss Lee said we could go home early. All the king's men could not put Humpty Dumpty together again. All king's men could not put Humpty Dumpty together again. Abagabo b'ibwami bose ntabwo babashije kongera guhuza ibyangiritse. All the king's men could not put Humpty Dumpty together again. May I borrow your pen? May I borrow your pen? Nakwitiza ikaramu yawe. May I borrow your pen? You may come in. Wakwinjira. You may come in. You may go now. You may go now. Wakwigendera noneho. You may go now. If it continues to rain, there may be a flood. If it continues to rain, there may be a flood. Nikomeza kugwa, hashobora kuza umwuzure. If it continues to rain, there may be a flood. I may go to Sue's birthday party if I'm free. I may go to Sue's birthday party if I'm free. Nshobora kujya mu birori bya Sue nimba mbohotse. I may go to Sue's birthday party if I'm free. Alright, this brings us to the end of our lesson today. Keep learning, keep growing, and see you next time.